guys, kembali lagi. Wih, ini pada lemes-lemes ya guys. Poso mas? Wah poso, makanya lemes guys. Dan Jiun juga puasa? Iya. Puasa apa dek? Sapi. Ini ada Mas Zeni. Mas Zeni pakai barungan apa? Hiu. Wah, barungan hiu. Ki Mas Dapa pakai apa Mas? Hitam. Wah, iki ketara lemes iki. Wah, pakai hitam. Dek Jiun pakai apa dek? Kodok. Wah, kodok. Kodok apa? Ngorek. Ngorek dek di? Sawah. Kali. Aku nganget sawah sangai. Mas Diki? Wah, pakai singa. Terus Mas Ibel pakai apa Mas? Macan totoi. Macan tutul. Yo sekarang Dek Jiun. Yo wes yo Dek Jiun. Yo sekarang Mas Diki. Aku foto situ. Suruh main apa? Ini tuh. Ayo Le. Wes ngamuk iki singone. Yo sekarang Mas Ibel. Yo engko bari kowe ya macan tutul. Jadi
wes yo Mas Iqbal. Yo Mas Henip. Mas mandu. Tukang tambal wes. Kita udah. Ayo. Yo wes yo Mas Henip. Ayo Mas Japa ya. Macet. Cium dulu. Udah Jin udah ya. Belum bre. Jin wes disiki. Durung. Cima dulu yang gitu ya. Berarti. Jiun ki wes yo, sapa sing mau berjihun? Oh, ayo udah Pak. Belum langsung macam betul. Jika anda ini malah jadi ini dia nih. Engko lak didono kowe. Aku iki. Ya kok ibu. Kalau sendiri gue mainnya Bang. Aduh apa Bang? Bar iki macan tutul. Bu aranian. Terus aku. Jota ki segini to, Pak? Ngopo gantian? Dengan nanti. Betul. Gak sanip. Wes yo wes, lemas, sing nganggo lemas. Betul Pak. Ayo Jiun. Ini jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.